Anshuti bakunzi ba Noran TV reka nongere mbasuze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mukomeze muri banditse ijambo subscribe cyangwa se sabone mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya makuru yacu ibiganiro byacu bije bita bibageraho ako kanya. Hanyuma rwose mu gutangira ikiganiro cyacu none ahandagira ngo mbasabe mujye muri comment section, mujye ahatangirwa ibitekerezo, dushimire umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, dushimire nyakubahwa Perezida Paul Kagame, dushimire umukuru wa diplomasi y'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe kubw'akazi gakomeye cyane bamaze iminsi bakorera abanyarwanda, ndetse ku munsi w'ejo byagaragaye ko ibintu byose byakozwe neza, byagenze neza ubwo hashyirwa umukono ku masezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame ashyira umukono ku masezerano na Perezida Felix Tshisekedi bahagarariwe na Perezida Donald Trump, bagize uruhare rukomeye cyane mu isinywa ry'amasezerano mu biganiro byakomeje guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Byabaye mu bihe bitandukanye, n'amasezerano yashyizwemo ku tariki 27 ukwezi kwa karindwi, akaba rero birangiye mu by'ukuri ashyizweho umukono. Hanyuma igisigaye ni ukureba uburyo agiye gutangira gushyirwa mu bikorwa. Byari inkuru ikomeye, byari ibyishimo bidasanzwe ku banyarwanda, ku banyagihugu bose muri rusange. N'ubu ngubu abanyarwanda barishimye, bakomeje kwishimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ndetse bakomeje kugenda byerekana ku byapa, bakomeje kugenda byerekana ku modoka zabo mu mihanda ya Kigali. Ibintu bimeze neza. Ndaje nkubwire rero uburyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi atunguranye ku banyarwanda mu mujyi ya Kigali nyuma y'uko rero avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose turaza kubigarukaho. Mbere gato yuko ninjira kuri iyo nkuru, ndagira ngo turebere hamwe ibyaranze ku munsi w'ejo ayo masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko kandi reka nkubwire ngo mu by'ukuri mumuhe imitima myinshi cyane, mwandike comment zimushimira, mwandike amagambo akomeye cyane ashimira Perezida Paul Kagame na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Tumushimire, twongere tumuhe ikaze mu murwa mukuru w'u Rwanda, tuvuga tuti warakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, warakoze guhagarika jenoside, warakoze kubohora igihugu cy'u Rwanda, warakoze gukomeza gushakira amahoro abanyarwanda. N'uyu munsi wa none nibyo urimo, wakabaye uryamye, wakabaye mu bindi, wakabaye mu bikorwa byawe, wakabaye mu nka zawe, ariko uracyakomeza gushakira ineza abanyarwanda. Reka rero tubanze turebere hamwe mu buryo bw'inshamake ibyaranze amasezerano ku munsi w'ejo, mbabwira ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaramaze igihe kinini cyane aganirwaho. Yashyizweho umukono, umuhango wabereye i Washington DC imbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika bitandukanye ku isaha y'isa 2:55 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda. Nibwo Trump yabwiye abakuru b'ibihugu bombi ati noneho twashyira umukono ku masezerano nyuma y'ibiganiro n'imbwirwaruhame zagarutse ku rugendo rwo gukemura amakimbirane ndetse no kwiyemeza kuzashyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano. Mbere y'isinywa ry'amasezerano, Trump yakiriye muri Oval Office mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, bagirana ibiganiro byamaze iminota mike bigaruka ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo agomba gusinyirwa i Washington DC. N'ibiganiro kandi byatangiye ahagana ku isaha ya saa 12 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali. Nyuma ya Kagame, Tshisekedi nibwo nawe yakiriwe. Muri icyo gihe rero ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko amasezerano agizwe n'ibyiciro bigera kuri 3, harimo amahame shingiro ajyanye n'amasezerano y'amahoro, amasezerano y'amahoro n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu n'ukwihuza. Abakuru b'ibihugu kandi byombi bagiranye ibiganiro na Trump bari kumwe, birangiye buri umwe ukwe yerekeza aho amasezerano yasinyiwe muri US Institute of Peace, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giharanira amahoro. Kuwa gatatu nibwo rero cyahinduriwe izina cyitirirwa Donald Jr. Trump mu guharira agaciro uruhare rwe mu guhagarika intambara zimaze iminsi ku isi. Bwana Trump yayivuzeho byinshi, avuga ko kuba ariho amasezerano yasinyiwe bifite ikindi gisobanuro. Ati turi kumwe hano ku nshuro ya mbere muri iyi nyubako nziza nshya, sinshaka kubabwira ikiguzi cyayo kuko ni menshi, ntabwo hano bubaka ibya make. Akaba rero ari Donald Trump akomeje kugenda bigarukaho. Uyu muhango rero ukaba rero wari witabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo Uwangora Joao Lorenzo, William Ruto Samoei wa Kenya, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusufu, Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya, Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, hari kandi na Vice President wa Uganda Jessica Arupo. Trump yavuze ko ari umunsi udasanzwe, ni umunsi w'amateka kuri Afurika no ku bihugu by'u Rwanda na RDC n'akarere muri rusange. Yashimangiye ko yagiranye ibiganiro byiza n'abakuru b'ibihugu byombi. Ati ni umunsi mwiza kuri Afurika, ni umunsi mwiza ku isi yose muri rusange no kuri bihugu byombi. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka
y'ubugizi bwa nabi no kumena amaraso ndetse no gutangira umwaka mushya w'ituze n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje ashimira Perezida Kagame na Tshisekedi kubw'ubushake bwabo mu kugira ngo aya masezerano agerweho. Ati ndashaka gushimira aba bayobozi babiri b'abanyamurava, mu by'ukuri n'abanyamurava n'abantu badasanzwe. Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Kagame w'u Rwanda n'abantu beza. Mu ijambo rye yagezaho atebya avuga ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi u Rwanda na RDC ko ari abantu bakundana nubwo ngo abantu benshi cyane bashobora kugorwa no kubyemera. Perezida Kagame ni wahawe ijambo akurikiye Trump. Yatangiye ashimira abakuru b'ibihugu bitabiriye umuhango avuga ko bigaragaza uru rugendo rwashyigikiwe n'abantu batandukanye kugira ngo rube rugeze nanone. Ati by'umwihariko ndashimira Perezida Donald Trump, nta muntu wasabye Trump gufatira inshingano akarere kacu ni kari kutuvugwaho cyane, ariko ubwo yabonaga amahirwe yo gutanga umusanzu ku mahoro yahise ayafata. Aya makimbirane amaze imyaka 30 twabonye ubuhuza butagira ingano, ariko nta na bumwe bwabashije gukemura ibi bibazo. Perezida Kagame yavuze ko Trump yazanye uburyo bushya kandi butanga umusaruro bwatumye haterwa intambwe, kandi ko atigeze afata uruhande ahubwo yatuyoboye mu rugendo rugana ahazaza aho kureba ahashize. Perezida Kagame yavuze ko umuhate wa Trump wajyanye n'ubushake bw'itsinda rye ririmo Marco Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe n'intumwa yihariye Trump mu bibazo bya Afurika Masad Boulos. Ati umusaruro wavuyemo nuko dufite inzira iharuye neza kurusha izindi twagize. Aya masezerano atanga byose bikene mu gukemura amakimbirane rimwe na rizima. Yavuze ko mu gihe ibintu bitagenda nk'uko byagenwe, inshingano ntabwo zizaba ziri kuri Perezida Trump ahubwo kuri twe. Asaba ibihugu bya Afurika gukorana kugira ngo aya mahoro agere kuri bose. Ijeje ko u Rwanda rutazigera runengwa kutubahiriza amasezerano. Ati u Rwanda ndabizi ntabwo ruzagaragaza intege nke, ibyo ndabibizeza rwose. Inshingano yacu yahoze kandi nuko igihugu cyacu kigira amahoro n'ituze nyuma yo kunyura mu byabwo bikomeye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yavuze ko uyu munsi utanga icyizere ku baturage bo mu karere k'Uburasirazuba. Yashimye abagize uruhare muri aya masezerano, asaba Imana gukomeza kuyobora abantu bose bazagira uruhare mu kuyashyira mu bikorwa. Ati niyo mpamvu mbasabye mwese gutanga umusanzu wanyu mu gushyira mu bikorwa aya masezerano. Perezida William Samoei Ruto wa Kenya yavuze ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo aya masezerano agerweho, anasaba Trump kugira uruhare mu gukemura amakimbirane akomeje muri Sudani. Mu bandi bari bitabiriye umuhango harimo Perezida wa FIFA Gianni Infantino. Akaba rero ari byinshi byakomeje kugenda bivugwa ku munsi w'ejo hagati y'u Rwanda. Nyuma Trump yagize ati ikiganiro nagiranye na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi cyamweretse ko abakuru b'ibihugu bombi ari abanyabwenge kandi bakundana. Ibigarutseho mu ijambo yavuze mu muhango wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC yitezweho kurangiza ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka irenga 30 mu karere. Umuhango wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC wabaye kuri wa kane, witabiriwe na Perezida Paul Kagame na mugenzi wa RDC Felix Tshisekedi uyoborwa na Perezida Donald Trump. Witabiriwe kandi n'abandi bakuru b'ibihugu byo muri Afurika barimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Dr William Samoei Ruto wa Kenya, wa Angola Joao Lourenço ndetse na Vice President wa Uganda Jessica Aropo. Uyu muhango wabereye muri US Institute of Peace, ni ikigo cy'amahoro. Yahinduriwe izina yitwa Donald G. Trump Institute of Peace. Perezida Trump yavuze ko isinywa ry'aya masezerano ari umunsi udasanzwe kuko bivuze kurangiza intambara imaze imyaka myinshi. Ni umunsi udasanzwe muri Afurika, ni umunsi udasanzwe ku isi no kuri ibi bihugu bibiri. Bafite byinshi byo kwishimira. Twaje muri US Institute of Peace ku by'aya masezerano y'amateka azatuma intambara imaze igihe kinini cyane kurenza izindi aho ariho hose ku isi, aho abarenga miliyoni 10 bishwe ihagarara. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka y'ubugizi bwa nabi no kumena amaraso no gutangira umwaka mushya w'ituze n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yakomeje ashimira Perezida Kagame na Felix Tshisekedi kubw'ubushake bwabo mu kugira ngo amasezerano agerweho. Ati ndashaka gushimira abayobozi babiri b'abanyamurava, mu by'ukuri n'abanyamurava, n'abantu badasanzwe. Perezida Tshisekedi na wa RDC na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'abantu beza. Mbere y'umuhango wo gushyira umukono kuri amasezerano, Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi babanje kuganira na Trump muri White House, biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yavuze kandi ko Tshisekedi na Kagame babanje kuganira inyuma y'amarido mu biro bye bizwi nka Oval Office. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje agaragaza ko ubutegetsi bwe bubashije gukora ibyo abandi bananiwe. Ati uyu munsi turi gutsinda aho abandi benshi batsinzwe. Iyi ibaye intambara ya 8 turangije mu gihe kitageze ku mwaka. Turi kuvuga imyaka 30 y'intambara y'inifu
zirenga miliyoni 10. Yavuze ko bimwe mu by'ingenzi aya masezerano azafasha harimo guhagarika imirwano, kwambura intwaro abarwanyi batari aba leta, gucyura impunzi, gutanga ubutabera ndetse no kuryoza bagize uruhare mu bikorwa byibasiye ku muntu. Yashimangiye ko ikiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi cyamweretse ko aba bakuru b'ibihugu byombi ari abanyabwenge kandi bakundana. Ati u Rwanda na RDC byemeye kurushaho gufatanya mu by'ubukungu aho kurwana. Aba bagabo babiri ni abanyabwenge bazabikora. Ntekereza kandi ko bakundana. Namaranye umwanya nabo, abantu bamwe bashobora gutungurwa ariko ntekereza ko bakundana. Bamaze umwanya munini ariko ntekereza ko ubu bagomba rero kumara umwanya munini cyane bahoberana, bafatana mu biganza ndetse babyaza umusaruro amahirwe Amerika ifite mu by'ubukungu nk'uko Trump yakomeje kugenda abigarukaho. Ni ukuvuga yavugaga hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri inkuru yashimishije abantu benshi cyane bakomeje kugenda abagarukaho. Hanyuma mbabwira yuko mujyi wa Kigali abaturage benshi cyane bishimiye aya masezerano yagezwe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Baravuga bati kera kabaye nyuma y'imyaka itari mike iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo byabigiye kubona amahoro arambye. Bashima urugendo rwakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikorwa by'idashyikirwa byakozwe na Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane, akaba mu by'ukuri yarakoze akazi katoroshye cyane we na Kayumba Wagner wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Baraganira bareba icyakorwa kugira ngo amasezerano abashe kuba yashyirwaho umukono hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda nabo barashima iterambere rikomeye cyane ikomeje kugerwaho mu Rwanda, yava mu bikorwa remezo, ubwikorezi ndetse n'ibindi bitandukanye. Abanyakigali batandukanye bishimiye ko hari impinduka zikomeye cyane ziri kugaragara mu bwikorezi rusange bw'abantu kandi ko bizagira uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere uru rwego. Tariki ya 2 Ukuboza 2025 nibwo mujyi wa Kigali hatangijwe igerageza ry'amezi 6 ry'impinduka mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta cyinjiye muri uru rwego. Ikigo cya leta cyinjiye mu rwego bw'ubwikorezi rusange ni EcoFleet Solutions, kigamije gufasha mu gukemura ibibazo byagaragaraga mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Ni ikigo cyatangiranye impinduka mu buryo serivisi zatangwaga muri urwo rwego. Ni impinduka zikubiyemo ibintu bine by'ingenzi, burimo rero kugirana amasezerano abikorera bakora muri serivisi zo gutwara abagenzi, gukodesha imodoka z'abikorera, guha uburenganzira bisi bwo gutambuka mbere no gukoresha imodoka z'amashanyarazi. Ibi bijyanye no gutwara abantu mu buryo bwa rusange hadashingiwe ku mubare w'abatwawe, ahubwo hakitabwa cyane ku kiguzi cya serivisi. Tekereza kubona bisi itwara abagenzi 70 batabyigana, kuyibona ihagurutse muri gare ni ikintu gishobora guhombya igihugu mu buryo bw'amafaranga bijyanye n'icyashowe ngo serivisi itangwe nk'uko bikwiye. Ibi bintu byibazwaho na benshi ariko i Kigali ntibikiri bishya kuko bisi zitakiri kurenza iminota 10 itahaguruka muri gare. Byaragabanyije umwanya abagenzi bamaraga muri gare batarabona ibinyabiziga bibatwara bijyanye n'inshingano zinyuranye, bigatera bamwe rero kwiganyira no kwanga kujya atega bisi mu gihe bari mu rugendo. Kuri ubu muri gare mu cyerekezo cya downtown Kimironko ahatangiriye igeragezwa, imodoka ntabwo iri kumara iminota irenze 10 kandi no mu nzira ikwihuta kubera ko hashyizweho inzira zigenewe bisi gusa. Ikindi gihari nuko henshi mu masangano y'umuhanda usanga hagaragayemo umupolisi. Mukashyaka Emerte yagize ati uyu munsi ntabwo nakundaga gutega ariko kuvaho impinduka zaziye natangiye kuyikoresha kubera ko umuntu yabonaga kuza muri gare akabona amasaha 2 muri bisi bigatuma afata moto. Yavuze ko nta mpamvu yo kujya gutega moto cyangwa se ibindi binyabiziga bitari bisi mu gihe zisigaye zihuta mu nzira kandi umuntu akagenda atekanye kurushaho. Ati umuntu ari kuza agahita abona imodoka akagenda, gahunda ze ntabwo zipfa, aho kugira ngo rero ujye gutanga amafaranga ya moto menshi kandi hari bisi ikwihutisha. Ibi bizadufasha kuko byaba ari mu buryo bw'umufuka, uburyo bw'igihe. Tuvuge wenda kuva hano muri gare ya Kimironko moto ni 5 ariko ubu ngiye gutanga 120. Urumva ko rero hari ikigabanutse ariko umwanya w'igihe kandi ukagenda ufite umutekano. Ndayize Obed yagize ati nanjye numvise ko gutega bisi bisigaye bimeze neza, nta guhonda nta gutonda umurongo. Nirwo rwego ati narinjemo ngo ngewe ngiye gutembera mujyi ngo ndebe niba byarahindutse, nsanze bimeze neza. Ubwo umuntu nyine yinjira ahita agenda, nabyo bizadufasha. Yavuze ko nk'urubyiruko batakundaga rero gutega imodoka kubera uko itinda mu nzira
ariko kuri ubu byamaze gutunganywa. Mu nzira bisi yahariwe igisate cyayo ikiyifasha rero kwihuta ndetse no ku maferuje hashyizweho ibimenyetso bisaba ko bisi itwaye abagenzi ariyo ihabwa inzira yo gutambuka. Mukamana Floride yavuze ko mbere washoboraga no kumara amasaha abiri muri bisi itarahaguruka muri gare, ariko ngo kuri ubu byarahindutse ndetse nta n'umubyigano ukiri muri ibi bice. Mbere wayitegega ukayimaramo amasaha nk'abiri, ariko kuri ubu ashira ugeze iyo ugiye. Urumva rero kuhaje impinduka. Ubundi umuntu yazaga akwicara hano rwose isaha irarangira, ariko ubu irajya igushira ngeze kure. Yavuze ko kwihuta ko kubona ubwo bisi kandi zikaba zigenda nta muvuduko nta muvundo munini ubayeho, nta mubyigano mu modoka n'ibindi bitandukanye. Ku rundi ruhande gutwara abagenzi batuzuye modoka ni igihombo ku buryo bw'amafaranga, nubwo hari izindi nyungu zishingiye kuri serivisi zitangwa zo gutwara abagenzi. Umunyamabanga leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minefra, Ambassadeur Jean de Dieu Wihanganye, avuga ko leta ikintu cyose ikoze ibishaka inyungu kandi ibyishimiye. Ati ikintu cyose leta ikoze ibishaka inyungu, icyo twifuza cy'urwego rwa serivisi ntigikunda, abaturage bakabasha kugenda vuba kandi ntibatsinde, umusaruro bakora urazamuka. Iyo umusaruro uzamutse leta nayo iba yungutse kuko bifasha ubukungu bw'igihugu muri rusange, nk'uko yagiye abivuga Jean de Dieu Wihanganye. Inama minisitiri yateranye ku itariki ya 28 Ugushyingo 2025 yemeje uburyo bushya bwo gutwara abagenzi bugomba gutangira mu mujyi wa Kigali, bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta cyitwa Ecofleet Solutions, kigomba kuba gishinzwe imikorere y'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Imodoka zizajya kandi zimara iminota itarenze 10 muri gare zihite zihagurukana abagenzi. Ni ikigo cyitwezeho gukora mu buryo bushya imodoka rero ubusange zidakereza abagenzi, ku buryo rero bizavugurura bigaragara ubwikorezi rusange, cyane cyane ubwo mu mijyi bwinubirwaga n'abatari bake ko butinda cyane. Umuyobozi mukuru wa Ecofleet Solutions Rukera Obin yasobanuye ko bagiye gukora mu buryo bw'iyemezamirimo washoye imari atazahomba kandi abagenzi bakabona serivisi yihuse. Ati rwiyemezamirimo aba yashoye imari mu modoka ze kugira ngo yunguke, ariko tuzakorana mu buryo bunguka hashingiye ku byo twumvikanye. Ibintu bavuga ko byabagoraga amazutu n'ibindi tuzabibashyiriramo kandi tunabishyurire bunguke. Umushoferi ntazaba asabwa kuzuza abagenzi mu modoka kugira ngo abone umusaruro. Icyo tubasaba ni ukubahiriza amasaha, umuturage akabona serivisi ikwiye, kandi tukazakurikirana nuko umushoferi afatwa n'umuha akazi kugira ngo afashe gukora uwo murimo unoze. Kuri ubu mu mihanda y'i Kigali hagiye hashyirwa ibirango bya bisi itwara abagenzi zajya zica zisanzuye, ndetse ibikorwa bya Ecofleet Solution bigomba gutangirana no kuza 2025. Icyo kigo kigomba gutangirana bisi zacyo 190 zikoresha amashanyarazi mu gihe izindi 110 kizazikodesha muri sosiyete zisanzwe zitwara abagenzi, kandi ubwo buryo nibumara kumenyerwa Kigali buzakomereza no mu mijyi yo mu ntara. Umunyamabanga leta ushinzwe ibikorwa remezo Engineer Wihanganye Jean de Dieu yabwiye televiziyo y'igihugu ko ubwo buryo bushya bugamije gutuma ubwikorezi rusange buba amahitamo ya mbere no ku bantu batunze imodoka zabo. Ati uburyo bushya bwo gutwara abantu muri bisi mu mijyi tubugamije kuba ubw'abantu bose buhitamo kandi bwizewe. Bisi zajya zigira ingengabihe zubahiriza kandi zidatinda, kuko ntizimerewe kurenza iminota 10 muri za gare n'iminota 3 ku byapa byo mu nzira. Mu mihanda kandi hari kongerwamo amatara azajya afasha guha inzira bisi kugira ngo zigere aho zizajya byihuse. Zizajya kandi zihabwa inzira mbere y'izindi modoka ku buryo twifuza ko kuzigendamo ari byo abantu bahitamo kurusha gukoresha imodoka zabo cyangwa se ubundi buryo bwo gutwara abantu. Engineer Jean de Dieu Wihanganye asobanuye ko ibyo byose bizagenzurwa na Ecofleet Solution binyuze mu masezerano izagira n'abikorera, ku buryo bazishyurwa ari uko bageze ku byo bemeranyijwe, kandi ko ibiciro by'ingendo muri Kigali bizitazahinduka. Uwikorera azahabwa amasezerano na Ecofleet kandi azajya yishyurwa ari uko yayubahirije. Ibyo kunguka no guhomba ntibikimureba. Ikimureba ni ukutarenza ya minota, kugira bisi isa neza, kugira abashoferi babwira neza abagenzi n'ibindi. Bivuze ko ubyubahiriza azajya ahabwa amafaranga, utabyubahiriza azajya akatwa. Biteganyijwe ko imodoka azajya arebana na serivisi itanga, naho ikiguzi cya lisansi n'ibindi byatumaga yumva arahomba bikitabwaho na Ecofleet Solutions. Wihanganye ati bizatuma wa wundi wikorera atongera gutekereza ku nguzanyo yafashe agura imodoka aho amafaranga azava no mu gutwara abantu neza. Icy'ingenzi kuri leta nuko serivisi ku muturage iba nziza, niyo masezerano izagira nabo bikorera. U Rwanda ruteganya ko mu mpera za 2023 imodoka zose zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zizaba zikoresha amashanyarazi hagamijwe kurengera ibidukikije.
Minisitiri w'Ibidukikije Dr Akwiye Bernadette yavuze ko ubwo buryo bushya bufasha leta kugabanya ubwinshi bw'ibinyabiziga mu muhanda, bituma umwuka rero abantu bahumeka ukomeza kuba mwiza. Iyi gahunda nshya yatangiye tariki ya 2 Ukuboza 2025 kandi ibisabwa mu gutegura aho igomba gutangira byose byaba byamaze gushyirwa ku murongo. Ubwo buryo bushya kandi butangirira mu cyerekezo Downtown Sonatube Remera, hakurikiraho ibindi byerekezo bigiye rero gushyirwamo uburyo bufasha bisi gutambuka mbere, ari byo Sonatube, Gahanga, Nyabugogo na Gishushu. Gusa biteganyijwe ko mezi 6 ari imbere imihanda yose i Kigali izaba yamaze gushyirwamo ubwo buryo. Kuri ubu buri byapa hazajya haba kandi hari ingengabihe igaragaza igihe umuntu ashobora kubonera bisi, ariko mu gihe kitarenze ukwezi hazaba hamaze kandi kuba ku buryo bwo kwireba mu ikoranabuhanga, ku buryo umuntu azajya amenya igihe bisi iranyurira ahamwegereye akoresheje nka telefone igezweho atiriwe ajya muri gare. Ubu buryo bushya kandi bwitezweho gukemura ibibazo by'imodoka zatwaraga abagenzi barenze umubare wagenwe mu gihugu cy'u Rwanda. Mbashimire, mbifurize